Srangsalo 17 Pekuwajala Janmejaynagar Constituency ni Jugal Kishore Juda Juda Thaio Chongbarini Pirlaimung khlaikha candidate Gita Debbarma Pandani Bisingtwi 1 family ni 4 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapaharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha candidate Gita Debbarma Asli Pandani Tipra Motha ni candidate Gita Debbarma no Karibu Manjaka MLA Manab Debbarma ex-Montri Member Kumar Somatia DWF West District ni Town Fak Naishamar Debbarma DISF Joint Convener Roma Debbarma no Kobe Kubana Adong Te Adong Juksong Abuni Agluna Asli Pandani Koksarani Thangi candidate Gita Debbarma Shaka Srangsalo Jugal Kishore Juda Juda Thaio Chongbarini Pirlaimung khlaikha Yaglo Laithani 15 years from CPIM ni Vice Chairman Chongbarini Khorang Sadong Aita Kobu Bagrani Hamsakma Bai Debbarma Motha ni Bana Romkha Belakeno hambai Tini Daria Sora Unin Tini Taku Okra Rachandra Debbarmani Nukung Tabun Sang Khlaimanka 15 বছর যাবত CPM ni Vice Chairman khlaitomani Obono Tini Bobagrani Naharmu Kebo CPM Congress Nini BJP ni Krei Jeng Joto Tipra Sat Hamza Bo Bujikha Tabu Bobagrani ideology no Hamjagi Hada Phanbagi Samung Khlainani Nei Bini botini joining khlaikha jeng bono belakeno tungluluk ke lamsogo bono khaka hamia poro Chini Tipra Motha bo hapaimani bagi Daria Sora exactly jeng tabu je jaga tomke Daria Sora is Daria Sora obo Janmejaynagar Bisini 3 number ward khlai across the JK Nagar Bisino visit khlai tongo Pirlaimung panda chinobo borok jake kothumui tongo aro jeng thangai malai layo haise borok as a candidate hisabe chini MLA tongo o jaga jeng malai layo borok bai chini kok salayo tinini borok ang je nukmani belekhan aplu tongja borok tongthlaija jaga kumsara one kind of bijay utsav tini khlai tongo Abni Aglo 17 Pekuwajala Janmejaynagar Constituency ni MLA Manab Debbarma Baskani Edisi Chongbarini Kok Shaka Chini Janmejaynagar BC ini program khajaka dutur program tai kami ni borok jebebe lamsogwi chini plathi borong gorang je Gita Debbarma no jebebe lamsoka ini bijoy misil khaimai haise ingso angka wansuk tongka result engge bijoy misil khaimai hai ma tongka gamake khai sing program khai tabo oro sopaikya chini daire sorabo chini agi CPM puru jebebe samung khai party no krak khai samung khai nai borong gonang Rachandra Debbarma bo Vice Chairman tini bona mane bishas khai ang belai khai khatong thaka tangka bona hai borno mangka bo hai leader singmangka bo hai leader singnang tongmani kintu tini sopaikya bona belai khai hamaya puru tai lamsogo tai bukha belai srangka tini Vice Chairman amolo bebe samung khai mani bini o samung borok Maharaj Chini Tanzani Mario Pai bo kaini ni bo ini hamjagi pekya ini bini ek family ni chari poribar joining khaikya chari butar ek family ni chari butar joining khaikya tai omakeno tai Daria Sora je jagao ora tai opposition krikani semono chini opposition party krikani semono sudu thamcha mothani party ni seimangka engke abagino buskangni je kisa amche rogo kisa tongmane o je kono oro barete koyta jaga kisa tongko borok bo sai tongo je sing o chongmariwo edisi chongmariwo chini dopa chini ha no nagna bagino sing je kono party khedi sing Maharaj ni phanchani mari anosino budna nei bujaton kokro te koykin bisingo te munuk nai engke abagino tini ok joining program dino joto lokono sarmo songo phadi Bubagano logedi, Tanta logedi, Chini Hano, Basidi. China Hano Basina, Econo Mari, Bubagan Tantani Mari, Anosino Budu, Joto Lukonang, but in Musumo. Pandani Bisingtwi 1 family ni 4 voters Romkha Tipra Motha Bodolni Bana Yapaharwi Borokno Lamjaksogwi Naharkha candidate Gita Debbarma Pekuwajala ni Shimi Biplomni Koktum Chini Khorang